Pat pa pat hoi ta ai musa u pa pathin thang vai nom ta hen tuni hin Philemon henga pol lekhathot lekhabu a ko na hin pathin thu theng ke holim khom na inei devin kain dei lanin hechi lekhabu a Thupia in ala devin Kichamna Palai ti hi anagelo hitin Polin hechi a Kichamna Palai hi na panna sata ala a pathin na anato na ho aban bana in Vetlhahna diwahin bini in anasayu hitin akat na chu Polin Kichamna Palai na ato na khat hintin ani na achun Jesu Christa in pathin le mi chon se Haokip a Kichamna Palai na ato na azona lamting le anasayu hitin ipi le pathin thu thing isay na devin pathin henga tao na yoite ngai lu na sang pe na ai ngai lu jing hing jing ka pau pathin na thu thing nga khong ke holim khom na diwa nang malagaw thingom khom pi na ngai chain nang ma khuna hong kilhana ai hu hing pu kapaka Jesu Christa mina khong tao hi amen hechile khathot hi chom cha khat da hi in hi je chun bung khat bo hin chang som ni la nga chan bo min e chun ho bung mi pi te ho ko ma tim na nom chu hi le hechi hi avel velen a thui ngai utol hon hin vel za ram anasimuitin pathinin ei ho ipi ei ho pi no mo hechi bible changa ko na hi umam ti hi inave do vai le pathina ko na ho pi na gil tai chan de hi ti ka sei do no min tim na zong ka hin nei na hi mai le athu sim hi ipi ham itia hi le kolose khopi mo na hin Philemon kiti mi hau ta khat pathin he ta khat ana umin amain so khat anain he chu amin Onesimus akiti ne Onesimus si so kita alawahin par khat hin apu pa sum anaguin he chun kolose gama konin Rome gamlama anazam mang ta na hi he cha Rome gama anazam mang namuna hin Paul to ahong kimuto khalonin Polin pathin thu asay pi na akunin amahin Jesu Christa ahu hing puwa kisan na ahin na ita na hi le amay miki khiyalahong hita na hi e chun miki khiyalahong hi pathin Polin ahong zam do na apupa Philemon to Onesimus si su chamte te ding hi amain mo po na len te na hin kilain heza ajo hichilekha hi Onesimus ta khela ataw na lekha Philemon hinga anathot chu ahin he bung khat se bu chom cha hi je hin achang hoi aban cha in anavel hitin hichina ding achun amasapen ta in chang khat chang ni hi hensim da in kate Philemon hinga pol lekhathot chang khat na salam thu ati in chang khat na chun Christa Jesu zala so chang Paul le so pi Timothin ka to khom piu ka deita Philemon chule so pinu afia chule ka sepai chan pi Archippus chule na ina ki khom hobung cheng se he nga chun e pau pathin le pakai Jesu Christa a konin na chunguwa lungsit le lungmon hen chang khana pana chang thum chan hi lem na thu hi in hecha lem na thu an sei na na masapen ta in ale kha thot pan ki phon na nei in Paul in ki phon na nei na ahin Paul Jesu Christa zala so chang pa ati na hi mitam ta in ai lo le ai ho jing in jong ki phon na nei te ngol hin I hoina I phatna I to do na ho athu pi ho ki seya ki phongzi hin ama wang Paul ki phon na hi eve na hi le aman athip na sang ta ho min pha pon a hau na ho a bol thei na ho iza kai min pha lovin
akipon namun tinain mu alekha thot ho ako na hin Jesu Krista so kiti ai lawai le Jesu Krista zala songkul tang thogim na ho nim nung taom na ho bo hi amain apong do zin hi hicha ko na imu theu chu hi ai le polin Jesu Krista adinga so khat kiti ding hi amana dei pen ta khat chu hi ti imu bin chule heji Kichamna Palai hi na to ai lo le pathin lengam na to na hi kineu sa na to hin kineu sa ta a pathin lengam na to na tong ho en lol hin na anei te ho ai mu sau na hi chule ani na in Philemon hi itabang mi ham ti hichelaya chun ata lang ki nin hecha chun ama sa penin Philemon hi polin kato khompiu a hi ati nehi pathin lengama dinga mancha theita pol ho to kiloi lengam na tong khom a hi ti akimu in ani na a sopinu afia ati hi Philemon jinu ahin chule sepai kachan khompi arkipas ati hi achapa a hi akiti nei heche cho hi a hile heche Philemon hi hagaula mazong mi paloling tahin ain sung kisim tu azia cha to kilong khat ta pathin lengam na tong in sung chu hi ti ata langin hi heche chu akipon now ako na in mu thayo a hi in aba na hin chang gi na pana chang som chan hi in ve na hi le athuma kaya chun Onesimus dinga Paul tauna akiti ne Onesimus dinga Paul tauna akiti in Paul hi asu khili macha umlo hi jong le ama hin mi khat su khil jalin ngaidam thumna abolin chuting le gel kho tain mi su chamna dinga hin panala e ti imu thei win hi hechelai hin ta san cha te adinga eima kido ding thudo chui pi ham iti a hele polin hibang selaya mi su chamna ding agel kho apanala a hitabanga na ato hi ei ho hin khwa hi hitabang hi hinam abang khachun tulain mi akitu na sajong su to te ding telemo kingai lu ta na sa pijong ga su se khat ko ma che a aphalo lo ga se khat ko ma che ki na aphalo se ya mi su to gun se jong aki thei na hi obung dam sel halta aki vai po na pia helanga mi khat ga til se a helanga khat til se ki na hobunga jong ki to ma na sem do mi tam ta aki thei na hi ai wangin pakain acha khat hi na wa engan se na hi asu seding hilowin mi ki to mo sa ding hilowin aki to mo ho su cham ding so ting le kipana polu dinga he engan se wa hi ti pol panla na ako na hi nimu thayu na hi changi da pat chang som sungahin hiti na kisunin hiji achu angai dol ta a bol dinga nangma thupi ding Krista a kangam jeng wangin ngailu na zala te se ke ma pol Krista Jesu zala so chang hi kahung tau thozo a hi kacha ka ki hen chunga ka hin Onesimus dinga kahung tau a hi hecha in sim do na ba hin Onesimus dinga Paul tau na la ama sa pending in changi na pat chang som sunga hin Paul na say na achun kayman Krista zalin Philemon chu thupi hin pi tho jing jong leng hi thei a hi wangin thupi lang chu pelovin ka tau tho zo a hi adin e Philemon hi Paul akona pathin anakisana anaping tha hi ti akimuin Paul in missionary kholjin edi som ngale thum vela anabol na ahin Philemon jong hi hichi muna Ephesus muna chun anaping tha e akiti nei hi chun Philemon dinga hi Paul hi
lagaw lama apa hin za ta athu thu nun ding alom ta khat chu ahin hi a chu polin a sei chu pakai zalin thupi hin pe tho jong leng nanu mai the hi ati ahi wang chun ke ma he ataw ka hin mi khat thal henga hu ki sunem ka hi ta ji chun ka hong taw tho zo hi ati ne chule ka ki hen chunga ka hin Onesimus to akimuto hi Rome gama house arrest in khana akihen na muna pathin thua an holim pi kha heading a hi in ye chun ama hi akihen na muna ahin hi Onesimus jong hi phat khat Philemon jong hi phat khat lai chun pathin hellowa chon hill chon di lo na tam ta ananei mi hiding a hin hizong le missionary kholzin athumna achina achun polin ama he anahin masana hi chu tabang nge chun tu in Onesimus jong hi achon khil na tam ta aku na chun Roma auma asongkul tan pe nin ama hi ahin hin kin na hi kha chu ahin masa jo ahin acha masa hin khar hi tua acha nu kha ahin hi chun Hichi nang ma tabang banga kahin hin kacha lagawa kacha pahi nang man na sanding ama den kong tao hi atina hi chule ani na dingin chang som le khat na hin polin hitina sein phat khat lai chun ama hi nanga dinga mi phachom lo ta ana hinai hizong le tunwang nanga din zong ke adin zong Onesimus mi phachum ta ahitai je chun achi sa phana aum chan pa chu gel talovin tu in mi ki khela hi ta je na sang lu nin ati ahi ne he chelaya ga bet bedinga ka dei kha che hele Onesimus ki ti hi epiti na ham etia hele mi phachum mi man thei ta ti nai profitable tinai ahi wangin Onesimus chu phan masalaya chun Onesimus ahi wang chun apa chum po na hi so gilaw ta na hi apupa do na ina na chon na hi Krista a hin na nelo at ahin na Krista a pelu lo ho hin aminin ni pi ki sa hen lang ahi lawa hela apola ma itabangin ki zem hai jong le asungila hin phat na ompon amin to ki kalkalin a chonin ahina ding dol to ki kalkalin a chonin hi masanglaya tot na a thu in a say jiu amin po zolo ho thu sim gyal do amin mun khanahin zuki zo na mun khanahin Mia kidelin police on aga del lur vaile chana kidel teni chu Peter le pola hi atimin ai cha jun zo nu chu koi ham ti ki de wale Mary hi ativine to na hi wang chin chi ata ta ikimin sa na hole hi na ding do li ho kha lo zidan ata langai Onesimus mi phachom kiti pa jong chu mi phachom lo ta anahi ahi ahi wangin Jesus Christain ki mu phanin tunin wang mi phachom lo pa chu Onesimus di ta hitai mi phachom ta khara hitai ti polin aphot chena api hi ye chuna mai mi phachom ta hidingai tan anasang lut dan kain le sol tai ati hi athum na in chang som le gup na achun so bang hitalovin so pi dei ta khat bangin anasang lut tan ti in atholi na hi Jesus Christa ta san na ahin ahaw avai ai lawai le so hi hen lang apupa hi jong le takhat che davin Christa Jesu mit Vietnamese zo se hi ki bang che da hi ya chu ai ho hi ki ngai lut diu takhat na iki gyal diu hi iki san lut to ba iki ngai dam to diu hi ti na a polin asai hi abanin alina dingin chang som le sagi na ahin ke ma hi chan khom pi a hi tia nei ge la hi le ke ma nei lem ding si chun ama hi analem tan ati ne achom langa sei dingin polin Philemon ko ma hin
Onesimus hi ahung ting le keima chan vo nanga ko na ka chan ding zabol na hen lang ngai lut na hen lang i za kai ho jo si chu Onesimus hi anachantan ati e hi achan vo apedo ngap cha na hi chule azo na dingin chang som le git som le ko na achun ama hin bat aneya hi le asu mang ho zo se bat ho chu ke man sanang kate ti in kitep na khau ta anei na hi anei le ago zeng zong ai chapu na hi Hecha Philemon le asopa Onesimus hin Kichamna an nei ding hon phona le Paul hin kineu sa ta a achapa khat ko ma tau thoding hi zong le angap cha in chule ane ago sending hi zong le angap chan chule achan vo ho iza kai hading hi zong le angap chan hiti chun amani Kichamna denga hin na sata in pan ala na hi ti imuthai na hi ai le hi chan chu polin apan la na ai tan tun apan la na hi lol hinga hinam ti hi a khonung thu hi dew hitin bible chun akisun tapon hi zong le historian Ignatius kitipahin khang thu sim ching Ignatius kitipahin ale khasut na a Onesimus Bishop of Ephesus tin anasunin hi miching mithem hon a khol na wachun hichi a Ephesus a phat khana bishoma anapang holam kai len ta anapang pa hi hicha so pa Onesimus ngei chu hi ti amudovin pa pathin thangwai dom ta hen polin hi chan ge gel khona aneya anato hi alol hingma ma zenge ti akimuthai na hi amazalin Philemon zong mingai dam thim pa aung hitan Philemon kiti min zong hi lungsit thim khoto them ti na hi ai wangin ama zong phat khat chun amin to ki to lowa hi anachon kha hitan Onesimus zala chu ama zong hi anala sam kha hi ai wangin Paul zalina ma a hi na dibang ten tun do enom kinin angai damin hiti chun ama zong mikipa aso ta na hi chuin Onesimus zong hi tun do enomin khonongin amai holam kai len ta ang su tai ti imuthai bin hi tuni hin mi kicham lo ho kicham sa na dinga panilaw wa hi le thillo pi ta hi mi hem tun do na dinga mi hem sem do na ding le ki pa sa na dinga pathinin ei man cha anom naw hilai ta chu hi tunin ka so pite ho nang zala nupa akitu mo izanin kito na anaya ki ngai lu ta ki chengam ai lawal in saan lang kito mo in sunga kito mo na nei ho nang zala mi iza ni kito ta anung chen thei ki dawam hitabang boldo chu nei ai le na chunga pathin longlai ding hi I chunga ba pathin longlai na sang ta om ding hi ti isai do no mu ni aje chu Matthew bonga chang ko na achun misu cham ho anu no mahive izene mitile ama ho chu pathin cha te kiti ding wa hi ati na hi he chan chun Paul pan la dan ai loi le Philemon a thu hi he chan chun ana chom khat na ngau hi tin tu in thagau lama thugil he che Philemon Lekhabu akona hi thagau thugil John set na le John set ki ngai dam na thua hu hing na thua hi pathin in hichi Bible ko na ipi ei het sa no mubam ti thogil anavel hitin ejahin bakai Jesu Christa amata hi pathin le mi John se ho ki ka a chamna palai in amai ahung pange ti imothei bin hi Heja ai hodin mun mi chon sete idin munu chu so phalo pa Onesimus kita ana nei lo apu pa adinga lung han amin to dola chon thailo ahina ding banga thailo pa Onesimus tabang hi ai hodin mun ana hi na hi ngai lut na nei ta alim amela asim mehem chun pathin do na zo ana chon phan hin aki gui zop na hon anatan tan pathin to kido na zo hi anom tan hi
pathin to akido pha chun cham na jong nei thei talo kinep na nei thei talo pathina ko na chan wo ho jong nei thei talo vin mi he ma dinga kinep na i ma cha talo vin mi in kho jong gen thei ta hin na hi mi hem zo sia anom ta na hi a khon na chan ding chu ton so thi na hi mi he ma dinga gon sa an hi ta na hi a hi wangin Hechia su chamna thei te na dinga mi tun do ki na pathin ang sunga ki pathanom ta alu thei kin na dinga hin wana jong le jong koi ma cha hi asu to ding ana ta pon hechia chun pathin chapa van le simpa paka Jesu Krista ama ta hi mi hem le pathin ki ka Kichamna palai hidinga chun ama hong ki pedo ta na hi ede chun Calvary cross sunga agal sat na khon na chu hin satan cross sunga ki khai pe na hin John said he khalo pa hin mi John se ho tha khelin apengin pa ama ho hi ngai damin izene mitile ama hon abolo hi hepo ve ati na hi ingai to ahile paka Jesu Kristan pa hinga ngai dam ei thum pi hi angai luta apahin achapa itain athisan ahin kichoya athisan akatna ahin na akatna along akatna hepa amaho khelin keima thizeng tangkate thogen te hasat jo si thozeng tangkate amaho bang hingai dam te intia ataw na hi pathin na sante te ding hi ti hi kinil na be hi ta san lel na neu chaum lo hi hi che zala hi ke ma jong tunia pathin cha ka hi a nang ma jong na chon sen ni ki ngai da ma pathin cha na hi the hi pa pathin thang wai dum ta hen chula rom bunga chang som na hin hiti na sei na hi adawa ipan lai ta uwa pathin chapa thi chun pathin to aisu chamu ahi ta ahi le akicham je achu achung chona ama hinna wanga hu hinga teiding ehi ve pathinin athu thing pathe bu pe taw hen paka Jesu Kristan adawai panlai ta wa e ho dinga ahinna ahong pe do a aisu chamu hi ta je chun e ho hi hu hinga teiding ehi ta ve ati na hi tunin sopite ho papathin lunghan na ichungwa chutasa kidaw na tasa a chen mit dingle asudai dinga paka Yesu Kristan kikat do na hong naya ahin ko achana huhing na lopita able do pewa pathina ko na ngaidam na lopita able do pewhi nang man nakisan hitam now man hichi Kichamna chu na ne hitam tunia gil ta iki kholwa pakai ang sungi bel devin ikite mo lahi tunin hichi chu nei nai lo na hi ai le pathin chu iki cha jeng de wahi thiding iki cha jeng de wahi pathin to kimu to ding iki cha di ti za de wahi ama bang ngai lo dum ta ei dei ta o ipathino to pakai Jesu Kristan athisan le ahin na a eisu chamui ta je hin tunin wang he Jesu Kristan ato do sa na to ta san na neya kison pi na neya pa ang sunga achon hil na zo se ponga lunghe na neya chi ho zo se adingin kicha na him om tapoy pa to kimuto ding kinep na bawitan thiding zong kinep na bawitan ton so na pathin ang sunga chending kinep na bawitan hi tunihin hcha pakai Jesu Kristan Kichamna palai hi na a ahong pan na a abol do na to kisana pathin nung zui ho hi pathin to kichama hi ta je hin mihem chan pi ho ta jong a kichamun he chi keu chu hi lovin miki to mo ho jeng jong ama ho zal hin a kichamin hi a chi na wa cham na min ki lung khan na min khan to na min ma chal na min hi
hi ta bang khat che hi thei ding chun pa pathin in a thu thing I chan che wa ding in phat the e bo pe tau hen